Знак главная дорога. Неровная дорога. Предупреждающий знак говорит. Дорога с неровностями болуш керек. Ну был неровная дорога. Бұл что-то жаңы знак екен, серьезно. Так, неровная дорога. Так, обгон запрещен. Запрещающий знак говорит. Қандай машиналарға? Жеңіл машиналерге. Бұл эми аралашпыт. Тоже. Конец всех ограничений деп коет. Обгонның ограничениясы конец. Конец всех ограничений. Бұл запрещающий знак. Дистанция 70 метров. Сужение дороги, предупреждающий знак. Низколетающий самолет. Предупреждающий знак шамал емес, да? Боковой. Предупреждающий знак извилистая дорога. Запрещает перевозка взрывчатых веществ. Кирпичта был въезд запрещен. Спустом проценты, да, предупреждает. Да. Венкейштин проценты, да. Был информационный указательный знак жолдун. Предупреждающий знак деятелей на дороге. Пешеходный переход. Стоянка запрещена. Остановка запрещена. Железнодорожный переезд. Со шлагбаумом. Дикие животные. Перегон скота. Бағыты менен бекен? Ограничение скорости, да, коррекция. Извилистая дорога, скользкая дорога. Тоннель. Мойка. Бұл автомобильден оңдаушы жай бізге демеушілік болып келеді. Жақсы отырыңыз сізге белек. Рахмат. Адаттағыдай эле айдоочуларга талоо тилек айтып берсеңиз болот. Негизгиси коопсуздукту сакташ керек. Истеринде жазып аткан жумушуңуздар туура. Айдоочуларга айтып кетет элем, жол эрежесин сактап, коопсуздукту сактап туруңуздар. Баарыңыздарга ийгилик. Кирпичта был, наверное. Главная дорога, ближайший полицейский. Жол, жақсы жол емес. Жаман жол. Жаман жол. Обгон болбойт. Чоң машина обгон болбойт. Жол бүтті. Главная дорога бүтті. Обгон болбойт та. Да, тегін келеді, обгон емес. 70 метр знак. Имяский. Расстояние. Эки жол бергет. Эме го дейм, балчелекчилер бе? Не бар эми? Балчелекчилер. Өтөрөлгөнкө. Өтөрсүн. Эме жол ышык жол. Эме кылган болбойт. Свет отражен, Кийин көтөрөлө? Өтөргөнкө. Эч болбойт. Кирпич керең болбойт. 10% эме го дейм жол. Кышык, уклон. Эки жака жол. Эме пешеход. Пешеходко чейин, Пешеходко чейин. Пешеход. Бүттү. Жол эме да. Бүттү. Знак. Кайрылганга болбойт. Токтогонго да. Бу да ошол. Токтогонго болбойт. Эме железный дорога. Тоже железный дорога. Эмес менен? Шлагбаум менен. Алейин токойбу? Алейин жапай эмелер жаныбарлар. Бул үй жаныбарлар. Жаныбарлар. 50 знак. Эмнеси 50? Чектелген. 50 болсо эгер могу сызыктар жок болот да? Скорость болсо, бүт атат да эмес.
Авальный жол. Торможение, да? Торможение. Лучше. Туннель. Мойка. Бұл машиневская жит. Кулпунайдың житі екен. Рахмат. Автомир уна 14 шайбы сізге берек. Рахмат. Әрекет қыламыз. Чоң рахмат. Болсын. Мына сіздің дағы айдаушыларға қалыптық айтып кетсеңіз болады. Жалпы айдаушыларға. Сау бол. Таласты, Қырғызстанды, дүние жүзіндегі біздің бекендештерге. Правиланы бұзбаш керек. Ошол. Правиланы сакташ керек, жайдаш керек. Главный добро. Лишейский, полицейский. Дөңгіл жол. Апкомыз запрещен. Грузовойға запрещен. Екі жол айданым болбайды. Екі ұнаға. Өтөрелігіңізіне. Бұтамыз. Жол жоқ деген түсіндірчелі. Жетміш метрден кейін емен расстоянияны қараш керек. Қуыш жол. Шамал болады. Жолда шамал болушы мүмкін. Талдан соғат, Скорость азайшы. Крутой поворот. Машин үстіңгі крышасы Да? Үстіңгі крышасында. Төрелі? тупик. Я. Тупик дейін. Жақты тупик. Жол кирпиштегі тупик деп жол жоқ деп түсіндіреді ба. Кіргенге запрещен. Келген болады. 10 градуста биіктік. Процент, 10%. Екі жаққа поворот. Пешоход. Балалар жүріп өтеді. Авайда. Пешоход. Остановка запрещен. Сол жаққа. А бұлчы? Екі жаққа. Екі жаққадан остановка запрещен. Өтөрелігіңіз, Поезд өтеді. Енді құрылыс жолдары болып қалышы мүмкін, ошо знак қош керек, пеш әмі. Бұлай, әмелер жануарлар жүрет, жапай жануарлар. Уйлар шығып қалышы мүмкін. 50 мен айда. 50 менен айдаса сызып қалып болады. 50 мен айдасас. Ошол бүткөнү. Тайғақ жол. Туннель. Сүрөттөрү көрсөтүп турат. Душ kodayım. Ойка. Майка. Белеңиз кут болсун. Чачып беребиз сизге берек автомир унаабы. Рахмат. Ушундай белек алып көрсөт эле жолдо. Жоқ, бірінші жол болады. Анда айдоочуларга кабыл айтканбыз. Айдоочулар жолдору шыдыр болсын. Правиланы бұзбасын. Кылдаттык менен жакшы айдашып жүрөрсүн. Главная дорога. Лежачий полицейский. Плохая дорога. Волнистая дорога. Нельзя обгонять. Нельзя обгонять тяжелую машину. Грузовую машину. Нельзя обгонять по нечетным числам, да? Это подожди. О чем мне? Нельзя обгонять через вот этот знак. Знак там будет еще через. Bütün знактар бүтөт, полное ограничение бар. Расстояние 70 метров, дистанция. Сужение дороги. Шлагбаум. Жоқ. Шлагбаумга жете элек саз жетебиз. Эметем. Указание нельзя. Эскертип атат,
Ескерть, там нельзя предупреждение чего-то. ГАИ, ну, жоқ. Нені керек, ну, вот, если чего-то көріп өтпішін. Так. Поезд немесе, да? Ескертісі, да? Өтөрелеген. Тяжелая дорога. Хайлыштар. Оор кайрылыш. Оор кайлыштар. Жоқ, эме ғой. Серпантин, короче, менікі. Опасный поворот. Так. От күйіп отқаны. Осторожно, күйіп отады дейбі. Көріп өтмішін кешірістер. Чарлучу заттары бар дейді. Взрывчатый. Одностороннее движение. Нельзя заезжать. Запрет. Пойдем 10%. Поворот, екі жаққа тең әлі өсіп. Пешеход. Нельзя пешеход өткін будет. Пешеход. Нельзя останавливаться по нечетным числам. Нельзя останавливаться. Эмне деп атат? Так. Нельзя парковаться. Запрет парковки. Поезд. Шлагбаум. Осторожно, олени. Дикие животные. Домашние животные. Береган скота. Вообще домашний. Или ограничение, или не ограничение. Скользкая дорога. Туннель. Автомойка. Элдердин өзгөчө жыт. Элек көп болсун. Рахмат. Жолда жол эрежесин бузбай, аман эсен болуп. Эстер, ийгилик. Сиздин дагы айдоочуларга каалап. Айдоочуларга ошо кааларым. Жол эрежесин бузбагыла. Будьте осторожны дегендей. Будьте внимательны. Также желаю всем водителям удачи. И вам удачи, успехов всем. Был главная дорога. Был это ближайшая полиция. Был жол неме дегені. Ири неме бузук жол дегені. Туруксуз жол, Туруксуз жол. Берден запрещен обгона. Берден грузовой запрещен обгонго. Сизге кем булай? Бер бүттү мындан кийин неме деген жол да. Бер жол эми кетти түз жол да, бу жерде эле уже неме жок да. Обгон жок. Бер 70 менен айдаш керек. Минимально 70, расстояние 70-ти кармаш керек эки машинанын ортосу. Узкий дорога. Туннель. Туннелге Жетелек. Неме да бул? Кандай эле? Мага эрчи бериңиз, өзүңүздүн оюңузду айтыңыз. Туннель биягында жетелек. Так. Ну, что-то. Шуну билбей калдым. Бул ири жол. Эмне деп атат? Не деп аталчу эле, Коркунучтуу бурулуш, Бул эмне өрт чыгып аткан запрещен, эмне эле күйүп келат. Мындай знакты көргөн эмеспиз. Бул неме запрещен. Токтогонго болбойт, мындай знак турган жерде. Киргенге болбойт да бул. Бул подъем 10% өйдө. Бул эки жакка кеткен жол. Бул школанын астында турат. Бул пешеходный. Запрещен остановка. Жок, запрещен. Ошондо кандай болуп калат буга? Багыт берет өстү да, бул кандай болуп калат? Бул запрещен остановка болуп калат, Бул запрещен мындай кандай болуп калса, Мынакей азыр могул жерде киребеш деп турат да, вокзалдын киребешинде. Ошондой бир сызык менен, а эки сызык менен ар жагында турат. Бул бир сызык запрещен могу немеге да, магазиндердин вокзалдын астында немелерге запрещен го дейм. Стоянка запрещен. Карачы меден. ЖДВ.
Бұл немеде, ЖДВ-нің немесі да. Запрещен болып жоқ. Ескертіп атат. Ескертіп атат, уже немеге поездтың жолына аз қалды. Железный дорожныйға аз қалды, ескертіп атат да уже. Açıp cevap beredi. Шлагбаун. Бұл еме немеде, ең жерде мал жүрген, жапайы мал бар. Бұл үй баласы немесінде, айылдарда мал шығады. Бұл 50-ден өткенден кейін уже можно. Бұл ири жол. Giremez bu. Осындай жол белгі көріп қалдыңыз сейілі алғач. Бейри жолда есептейсіз сіз? Жоқ, мұндай неме жолда. Тайғақ жол. Тайғақ жол ба. Скользко. Туннель бұл. Бұл мойка. Оны жытта барасыз, машинаңыз келесіз. Рахмат. Делек болды. Автомерден ұнағында шай бар. Рахмат. Біз бұл жиынтыны айдаушыларға қалуатлық айтып тұрасыз. Қалуатлық болды айтып өтсеңіз болады айдаушыларға жалпы. Мен айдаушыларға не деймін? Айдаушыларға ақ жол қалайым, ардайым ұшындай жолдарды Құдай қырсықтан сақтасын, ардайым ақ жол. Главная дорога. Кетпе? Ближайший полицейский. Пушина точно. Ближайший полицейский. Уступи дорогу. Өтөр әлі келгісін. Обгонға шыққан болбайды, жеңіл машинаға. Грузовойға обгонға шыққан болбайды. Жол жоқ. Жол бар негізі. Жол бар, односторонний да. Жоқ, жолға. Точно білмейді. Осыдан сұраған болды. Өтөр емді. Өтірді. 70 километр. Айдаш керек. Адам ашық болбайды. Жоқ. Екі машинаны қарап, анан кейін жиынтық жағыңызда. 70 метр расстояние. Ең оқшаш да? Көпірі. Көпірі бар деген знак. Мұны знак білбейді кім? Білбексі? Поворот. Қандай поворот? Бар аттан мындай поворот бар деген да. Қорқынышты, Ооба. Авария. Өмірге бөктім ол знактар шығылы. Односторонний кирпич болбойт дегенге. Уклон. Жолды. Екі жаққа қайылыш. Мектеп бар деген балдар. Садик. Пешеход. Болбойт. Бұл әлі болмайды бұл. Автостоянкаға запрещено ма? Остановка, Не, остановка запрещено. Поезд жол бар деген. Ошоның астына знакта. Есмені? Я Есмені? күтіш керек. Ұмытып қалдым уже. Айтып сілердің сүріңер бар. Жаңылады. Сүрден бағыз. Жай айда мал еме бар деген знак. Қандай малдар бар? Еліктің сурет тұрады. Жапай. Уй, жапай. Уй, шығып қалышы мүмкін жай айда. Жай. 50 знак бүтті деген. Поворот бар дегенде. Опасный. Başka sağ olun. Тайғақ жол. Туннель. Жаман көп болып кетті мен. Не, машинаң жу деген үй. Я. Ne деген? Білмейді, кім үшін не? Душ. Душ. Ойка. Ойка іске жет болып қалды. Главная дорога. Неровная дорога. Бокс. Бұда неровная дорога. Бұл неме. Жаңы кейін шыққан знактар ғой дейді. Қайсы жерде тұрады? Жаңағы полицейский да қой, ошоның астында тұрады. Искусственный неравность. Обгон запрещен. Обгон запрещен. Грузовая обгон запрещен. Легко, а? Легко. Конец дороги запрещен.
Всякие это запрещено. 70'ten ылдый айдаш керек да. Жо бул ограничение эмес. Расстояние 70 метр, да? Запрещено. Извилистое это сужение дороги. Это направление ветра. Извилистая дорога. Бар беле жок беле сиздердин убагыңызда? Yok, yok başım. Не меда, выезд запрещен. Это спуск 10 градусов. Подъем. Направление дороги. Это детские дорожки. Үч бурчтук өзү эмне белген? Встречные дорогу уступить надо. Үч бурчтук өзү эмне деген? Üçküşlük neme de? Yani aldığından çıkan neme de ustupayt etmiş gerek. Бул эскертүүчү, э? Эскертүүчү. Алдыда эмнелер бар деп атат? Балдар var da. Bu neme? Пешеходный переход. Стоянка запрещена. Остановка запрещена. Переезд железнодорожный. Bu da железнодорожный. Beş шлагбаум. Бул 5 шлагбаум. Да, был 5 шлагбаум, bu шлагбаум. Животные на дороге. Кандай животные? Крупные, Дикие, э? дикие. Bunu ben kişilerin barlattı. Бүтөйүн деп калды. Bu neme животные на дороге. Делегация. Ограничение 50. Neme? 50'den ıldı aydaş gerek. Жок. 50'den öyle aydaş gerek. Бүттү, элден айда берсеңиз болот. Неровный дорога. Неровный дороганы өтүп кеттик жанагы башта. Onda bunday знак değil mi? Ya скользкая дорога. Туннель. Сүрөт эле көрсөтүп турат да. Үйдө санузел бар да, э? Эмне? Ya neme? Дождь. Майка. Жакшы жооп бергениңиз үчүн сизге белек. Автомедон абонда болчу. Элеңиз кут болсун. Айдоочулар болгон жалпы калат деп айтып кетесиз. Айдаушыларға не дейсің? Улам барған сайын машина движение көріп жатыр, дорожный знактарды оқып, ондай рульде отырғанда бағы жолдың ережелерін қарап, ережені бұзбай жүруге шақырамын.